Ateti nĩ mathiĩte na mbere kũhũrĩra kambeni mawoni mao igũrũ rĩa riboti ya BBI kũrĩa ũtongoria wa kiama kĩa Jubilee ũtongoretio nĩ mũnini wa Presdient William Ruto, mũnini wa Speaker Ambunge-inĩ ya Senate Professor Tharaka Nithi na mũtongoria wa aria aingĩ thĩinĩ wa Senate Kipchumba Murkomen maugite nĩ mehariririe kuhitukia riboti ya BBI na njira o yothe iria ikendeka nĩ mũingĩ. Hakuna watu wa kupinga, kama ni kupelekwa bunge, kama ni kupelekwa kwa serikali, kama ni kupelekwa kwa wizara, kama ni kupelekwa kwa idara, kama ni kupelekwa referendum, hiyo kazi yote imekubalika. Hakuna shida. Na sisi pia atutishwi at referendum sijui nini. Referendum kwa nini? Kwani referendum nani ajui referendum? Sisi tumesema kama referendum pale mekwenda tunaenda hapo. Kama ni mambo ya kupitisha kwa bunge tuko hapo. Kama ni kuongeza viti tutakuwa hapo. Kama ni kupunguza mzigo tutapunguza. We will be wherever Kenyans want us to be because we want this country to become united. But no one will lecture us as to where we want to go. Tunakubali maneno ya BBI, ile njia yoyote itatumika itumike. Hata kama ni ya referendum ama ya njia yoyote ya bunge itumike, bora mambo ya kusaidia wananchi iwe pale katika BBI. No na kuri uguo Ambunge aya marenda riboti yo ndigacenjio onaki na ndikarĩrĩrio kwa ihinda rĩnene makiuga bũrũri nĩ ũgũcoka na thutha kũndũ kũnene angĩkorwo ũteti wa riboti yo nĩ ũgũthiĩ na mbere na marenda ĩkorwo ĩkĩhĩtũkio gũgĩkinyeria mweri wena mwaka ũkĩte. Ile tunataka sasa ni kuhakikisha kwamba tunamalizana na hiyo kazi ndio tuweze kurudi kushughulikia mambo ya transformation, mambo ya Big Four, ndio Kenya iweze kupata kwenda mbele. Unajua kuna watu wengi hapa Kenya, they can politic from morning to evening, from January to December. Sisi we cannot afford it. Tutaenda njaa. Si namna hiyo. So hii BBI by 31st of March, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukue tumemalizana na hii story. Tusingojee sana, tuende step 2. Na hiyo step 2 ni kama analeta kwa bunge, alete kwa bunge mara moja. Kama tunaenda referendum, tuende referendum. Na kama kuna sheria inaweza kubadilishwa na serikali, tuweze kubadilisha mara moja tuende mbele. Oho nĩ morĩtie atongoria gwĩtĩkĩra gũikara thĩ na akenya na kwaranĩria gũtarĩ kũruta marakara. Ciugo iria cironekana cirongoreirio President Uhuru Kenyatta thutha wa gũita marakara make thikũ nini hĩtũku kũrĩa ambunge arĩa maranyita guoko mũnini wa President igũrũ rĩa riboti ĩno ya BBI. Sikuna manunguniko. Na njia ya kutibu manunguniko sio makasiriko. Si sawa? Ni kukaa chini kujiuliza mbona hawa watu ambao wamekuwa na sisi miaka yote, ambao tukiwaambia enda right wanaenda right, tukiwaambia enda left wanaenda left, mbona wameanza kunungunika? Tuanze kuulizana hiyo swali. President aitororire marakara make kuri atongoria acio akiuga matiagĩrĩirwo gũkorwo makĩhũrĩra kambeni riboti ĩyo akenya matamĩthomete. This exercise today's fundraising. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo mũitĩrĩri wa Wangari.